Geld is alles, maar ongelukkig voor ons wat in de rechte wereld leven. Ons heeft geld nodig om te zorgen voor onze vrouw, kinders, vrienden, familie. Ons moet onze kaartpaaiementen betalen, om iets betalen, om hier betalen, ons moet die kracht betalen, om die water betalen, ons moet kostkarrière, als je kunt komen schoenen, zijn schoenen, ijsvliegers wie je zo bij Sky, om naar ijsvlieg toe gaan, is DS4, is Starcafe's, als New Year, als Wabi Day, ons moet naar al die route toe gaan, voor alle route, heeft ons geld nodig. Als je pool is op datum. Voor al die mensen, wat geen beplan om volgende jaar bij je Old Mutual aan te sluiten. Jullie kennen me, jullie vertrouwen me, jullie daar maar eens zien geworden raakt, meestal van jullie maar eens zien geworden raakt. Welcome to Old Mutual, man. Every family has that breadwinner where all the blessings flow through that person. Oh my God, I say the same thing. Like every family has that, right? So that person has to also now know that responsibility that he has. They can't be like, man, you gotta get his own. No, God put it through you because you are the beacon to prepare for everybody else. And that's just natural, right? So your job is to empower anyone close to you to help you assist with what it is your role is. Then once it comes bigger than the family, it becomes friends, people that you're attached to. Then it becomes the world. Right. So the more your responsibilities is recognized and you're actually following through, you just become a bigger beacon to more people. Maar daar jullie, we ballen zijn goed jullie kant nou. Ik wil jullie maar niet zeggen als december is januari, je kunt zo voor Christmas in januari begin die school en zoek je een paar garage op en zoek nog boeken bij. Zo ons zit zoveel cash contant, bam. Ons zit zoveel cash contant nodig is wat ons kan krijgen, hè. Zo wat ik voor jullie wil zeggen is hier bij Old Mutual heeft ons voor jullie iets wat ons noemt die Old Mutual Rewards Program. Old Mutual Rewards is designed to educate and empower you financially while rewarding you for your progress along the way. You will receive points for taking steps towards your financial dreams, and depending on the number of financial needs you have met with certain Old Mutual products, you will earn additional points. Points can be redeemed in a variety of ways. You can reinvest your points into the savings portion of your Old Mutual money account or 2-in-1 savings plan. Alternatively, you can buy prepaid airtime, data bundles, or vouchers which you can use to shop at our reward partner stores. Voucher codes are sent to you electronically in an email or SMS and can simply be shown or read out to the cashier. It's that simple. You can even donate your points to charity. Earning and spending points is a lot of fun, but the real reward is being empowered to make better financial decisions. Old Mutual Rewards is free and accessible to all, so take the first step towards financial freedom and sign up today at www.oldmutual.co.za/rewards. Samen met die Old Mutual Rewards Program, ons wat ouers is, ons wat breadwinners is, ons wat mensen is van families, mensen wat mensen op staat maken. Ons moet altijd zeker maken, ons heeft geld in die bank. Een waar je ons dat kan verzekeren is bij Old Mutual. Dat is de Old Mutual Rewards Program. Welcome to Old Mutual, man. What if you could be rewarded for taking control of your finances? Old Mutual Rewards wants to partner with you on your journey towards financial well-being and empower you to achieve your financial goals. With Old Mutual Rewards, the more you learn, the more you earn. You'll be awarded points for making use of Old Mutual Rewards online assessments, calculators, short courses, and other financial tools. You could also earn points for successfully referring a friend. Additional points are awarded when your financial needs are met with certain Old Mutual products. And for every 10 points you earn, we'll give you R1 that you can reinvest into the savings portion of your Old Mutual money account or 2-in-1 savings plan, or spend at any of our many reward partner stores, see our website for a complete list, or even donate to charity. Registration is easy. Just go to the Old Mutual Rewards website at www.oldmutual.co.za/rewards and sign up. It's free and open to everyone, so why not join today? Old Mutual. Samen met Old Mutual Rewards gaan jullie, nummer 1, jullie krijgen punten voor elke premie wat ze betaalt. Zoals er misschien een levenspolis bij hun zit, dan gaan ze punten krijgen. En elkaar zullen levenspolis betalen. Zeg maar, zij
'n savings, 'n investment, whatever jy by ons uitgehaal het, jy gaan punte terugkry op jou Mutual Rewards app. Jy kan hy punte gebruik as data, jy kan hy punte gebruik as vouchers, dan kan jy miskien petrol ingooi met hy geld, jy kan koop by Shoprite Checkers, jy kan by KFC hulle koop, jy kan ook hy geld omskakel in geld op jou Mutual Money Market account en dan kan jy tip, of jy kan het gaan trek en het jy meer cash contant, bam. Now turn my points into cash. And they send a voucher. Then just shop, show, and scan. Points can be redeemed in a variety of ways. You can reinvest your points into the savings portion of your old mutual money account. Alternatively, you can buy prepaid airtime, data bundles, or vouchers which you can use to shop at our reward partner stores. As julle wil aankom om deel te wees van die rewards, jy kan julle opsit vir rewards en dan as ons volgende jaar, as jy miskien volgende jaar by ons 'n retirement polis wil uithaal, 'n lewenspolis, illness and disability cover vir die mense wat gevaarlike werke doen, as jy by 'n medium-sized business miskien werk en jy is bang om retrenched te word, of jy daar gesien mense word retrenched, Take care of yourselves. en jy sien hoe suffer hulle, ons het die retrenchment cover, en as jy miskien omgee vir mense onder ouderdom, ek maak 'n voorbeeld, al jou kinders is nog nie op die ouderdom waar hulle die konsep van geld verstaan nie. Ons het iets wat ons noem income life cover. So as jy miskien bang is, hy betaal miskien R1 miljoen uit en hulle moes miskien R1 miljoen in die eerste jaar of so. Moenie worry nie, ons het die life income cover, wat beteken sodra as jy nie meer daar is om te sorg vir jou kinders, God forbid hy dag ooit gebeur, maar as dit ooit sou gebeur, het ons die life income cover. Die life income cover is gemaak vir ons mense. Jy weet, ons wil altyd die polisgeld word so opgedeel, het word opgeëet by jy sê, en dan wie sorg vir jou kinders na die. Samen met die life income cover betaal ook Mutual vir jou familie 'n maandelijkse payment uit in plaas van die volle lump sum. Ons betalen maandelijks uit, die way gaan die geld langer hou. Lisa? I miss you, Mom. This was your mother's. Thank you, Coco. Lise, Coco. your mother said I must give you this. Life cover, onze life income cover, onze retrenchment cover gedekt. Samen met Old Mutual Rewards krijg je punten voor elke een van hij. En ook op je Old Mutual Rewards app. Op je Old Mutual Rewards app weet ons ook, zoals jullie Netflix zit. Zoals jullie Netflix zit voor die adults en voor die kids. Ons het Old Mutual Rewards voor die kids ook, ne. Op je Rewards app weet ons die Moneyversity. Als die soort courses wat je leert over geld en finance. En op die soort courses gaan als elke afdeling wat je ook kunt meer kan educate over finance. So, als een adult version van Moneyversity en een kiddies version van Moneyversity. So kan jy ook kan financial literacy ook boost, wat hulle kan verstaan. Maar mijn daddy kan niet voor jou zoals December koop. En dan wil sy nog graties hê, Januari nie. Hy sou die wereld werkie. Al die mense wat geen beplan om volgende jaar by Old Mutual aan te sluit, want sy besef nou die belangrikheid van jou financial life achter mekaar kan kry. Want op die einde van die dag is het net een balance. Ons allemaal het een balance nodig. Jy moet jou spiritual life achter mekaar kry. Jy sal moet kerkloop. Jy sal jou lichaam achter mekaar moet kry. Hy is iets aan my. Hy is jou oefening, jou sport wat jy speel, jou hobbies. Nummer 3. Jy moet jou mind achter mekaar kry. Dit is waar boeken en goed aankom. En dan moet ek kan relax. Dit is waar die aankom. En jy moet jou liefdesleven ook achter mekaar kry. Colored women are beautiful, but they are dangerous. This one for my colored girls, not for any other girls. I think you so beautiful, you should be the cover girl. Als ik jullie finances voor jullie kan uitzoeken, zodra je geld in je probleem kan wezen. Als je geld zaken uitgezocht is, dan heb je meer tijd om
te worry oor belangrike dinge in jou lewe, soos jou liefdeslewe en jou verhouding saam met jou kinders, want ons almal weet, alles is duurder en die pay raak nie meer nie. So ons is meer by die werk en minder saam met ons kinders, maar sodra jou geld agter mekaar is, het jy meer tyd om te spandeer saam met jou man, jou vrou, jou kinders, jou vriende, jou familie, en dan kan jy fokus op die belangrike dinge op die lewe. As jy belangrike dinge in die lewe. Geld is nie alles nie, maar ongelukkig vir ons wat in die regte wêreld lewe. Ons het geld nodig om te sorg vir ons vrou, kinders, vriende, familie. Ons moet onze kaartpaaiemente betalen, ons moet die huis betalen, ons moet die hier betalen, ons moet die krag betalen, ons moet die water betalen, ons moet kos kry, die huisie kind kort skoene, sy soort skoene, ijsvliegers vir jy so by Sky, ons moet na ijsvlieg toe gaan, is DS-fees, is Starka-fees, is New Year, is Huawei Day, ons moet na al die goede toe gaan, vir al die goede, het ons geld nodig. So geld is nie alles, maar geld is baie belangrik in ons lewe, veral ons wat die so in die samenleving lewe. Dus al van my kant af julle geniet die rest van die jaar, ek hoop julle kom sien by January maand, wat ons al julle budget kan uitsoort en alles, sal die budget vir julle uitsoort, sal julle retirement, wat julle rustig kan retire, kan julle levenspolisse uitsoort. As julle levenspolisse van levenspolisse is, julle het die fietsen van julle kan 'n cashback benefit bysit aan julle life cover. Wat beteken, sy gaan nou nie net die hele tyd betaal aan die polisie. Hy polisie gaan elke 5 jaar vir jou uitskoop. En 'n sekere bedrag geld vir jou, van al die premiums, wat jy soveel betaal het, dan 'n bedrag vir jou weer teruggee. En ons het ook retirement plans met die two-pot system, so. Guys, ons almal is groot mense, ons almal het verantwoordelikhede, né? Lewensversekering gaan nie oor my wat dood gaan nie. Lewensversekering gaan oor die mense wat lief is vir my, wat ek agterloos. As waaroor lewensversekering gaan. Ek wil graag my kind sien graduate, as ek hier is of as ek nie hier is, wil ek my kind sien graduate. En my levenspolis kan ek seker maak, sy studies is betaal. As ek hier nie gaan ek sorg vir hom. As die belangrikheid van die levenspolis. My ding is ook net die, moenie drank aanvaar van 'n barman wat hy drink. Moenie drank aanvaar van 'n barman wat hy drink. En as iemand vir jou iets verkoop, maak seker hulle gebruik jy goed wat hulle probeer aan jou verkoop.